Tukaj je hitra patrulja ladja Mali Kekec MK41, največje slovensko bojno plovilo. Govori vam kapitan bojne ladje Janez Ibrahimović. Približujemo se s hitrostjo 45 vozlov. Priporočam vam, da svojo pozicijo spremenite za 13 stopinj južno. 13 stopinj južno. Over. Glede toga savjetujemo vam da vi skrenete kurs za 13 stupnjeva sjevernije. Ponavljam, vi skrenite kurs za 13 stupnjeva sjevernije. Negativno. Opozarjam vas, da se nahajate v slovenskih teritorijalnih vodah. Takoj spremenite svoj kurs v izogib morskega incidenta. Over. Odmah promijenite kurs. Ponavljam, odmah promijenite kurs. Doći će do nezgode. Takoj spremenite kurs. Naša potrpežljivost je na koncu. Govori vam kapitan bojne ladje Slovenske mornarice Janez Ibrahimović. Oboroženi smo z raketami zrak, zemlja, 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 zrak. Pripravljeni smo porabiti silo, da zagotovimo varnost naše bojne ladje Mali Kekec. Takoj spremenite kurs 300 kosmatih. Orka Madonna, kaj je to? Da. Mi smo svjetionik Savudrija. Ponavljam, mi smo svjetionik Savudrija. Napravite kako hoćete. Opa, kriza staje. Kriza staje. Zoki od doma pogreša, nese evre išče. Janez Ivan nima časa, da bi hodil na sodišče. Franc postavlja radarje in povzroča tenzije. Za Šuštaršič v Ameriki pa fufa se za penzije. Milan se na robe piše, Borut ima probleme z uro. Žiga žaga reže vse, kar dišimo na kulturo. Branimir in Dule obljubljata proteste, ker lažje kot denarnice napolnil bomo ceste. Iza korita, pa gleda sam, kje vzame nam, čeprav so tisti modeli isti. 20 let nazaj obljubljen raj, in ko pogledaš, kaj iz te države so naredili zdaj. Ker to je kriza staje. Kriza staje. Opa, kriza staje. Kriza staje. Opa, kriza staje. Kriza staje. Opa, kriza staje. Kriza staje. Bine je v zaporu, Hilda je še vedno zunaj, tako kot Boško ali pa Igor in drugi tajkuni. Ivan kupuje maturo, na redu faks je brez težave, medtem pa mladi doktorji bežijo iz države. Nimamo za tople malce, imamo pa za tež. Benz tako je drag, da bomo vsi počasi peš. Delavci direktorjem za ston gradijo atrije, zmanjkali je za plače, ker smo dali vse za patrije. Naša elita iza korita, pa gleda sam, kje vzame nam, čeprav so tisti modeli isti. 20 let nazaj obljubljen raj, in ko pogledaš, kaj iz te države so naredili zdaj. Ker to je kriza staje. Kriza staje. Opa, kriza staje. Kriza staje. Opa, kriza staje. Kriza staje. Opa, kriza staje. Kriza staje. Svake noći za te Boga molim, pivajući kamenu i drači. Kroacijo, kamate te volim, umorna si, samo mi ne plaći. Sve ću pisme
pokloniti tebi. Sve giardine neka mi tekite, Croatio iz duše te ljubim. Ja te volim ka imati dite, Croatio iz duše te ljubim. Ja te volim ka imati dite. Još se sjećam onih riječi što mi uvijek priča čača. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen